Nera malaken yam Karnas Tialtin Kontin Barwani Linguasame Kenwer online TV channel. And wale shanka jandangro kapaibangan ron kina dangro within jandangro the ditch. To conclare bukon kaling kabana ling netin content chorian laran wale re wika South Sudan. Bana racha ka kwikorin tuɔɔk ka buribiey ka jalereme bana rach ka kwikorin chide tuɔɔk kam kume SPLA IO kɛnɛ SPLA IO kitgwang morai ke Simon Gadujwal bantung wan long bana ka link jan lere mani kenyam updating gorno dong de kam kon kan kono keti dialatine bana right ketin content chorian lat re which ka South Sudan kenyam gwas mani chana right ka kume dakreng wachar bana kulu wakatin ko kien lat ko din so me very important ka jawo chalat gwaseme chalre unene ne dang diok te take critical condition tila deni SPLA ayo re which ka jubate cha yiɛn dio je mi share report cha jaling dio je chikon ngaje no chirike to pan gaja ka shanka ngwan gwade shi luka ti yere cha jenten bana rake kwide gol kanman gwade me ne te content te reti gen chala ne de chup ko wel wate condition di te critical condition ka ke body gane dakreng machar ka jo chi benata ma kaler shalat ken ke malat ke chala ro ne na chala do ken dang jok te tini no ken chala do ken ba kanang dolwal baka nang dolwal ka jawo dana chalat keje kan body gane Dr. Yang Machar kan dan welkel tin cha tinte breitigen wa ken tika ka poor condition along ka cha report in cha no ngono ken chushken chikon ngaje no ne dan wan wa cha ka jako ken buka baka nang dolwal so ka chala ro ne dan welkel wa tika condition di along banne titi tchalati ne wakane te kona banang dolwal cha chune ndang wan cha ngun ngwase metin kontin banang dolwal rai wiki juba tela bodyguard nying dakreng machare wiki juba gwase meni ram ne tin cha shoot ken lat kentin gwase me baga nyoga yekel ne dang wan titi ram kel chale majek galok majek galok waram kel kenetin kontin daga long ray tijen no ram radien actually klibe both no wajen daga long bone ka jwere tijen ma short got fan wajen daga long ba ka jwere tijen Gabriel Loriang wa daga long ray tijen e dang wana titi shoot killing tene wantam chala do ken chala nang dolwal yana kama shalka hai mauna clinic juba chawara mugor no dare ke visit ke de ko je ka kene dan wande ti kwa dan chanang tin dol wala wade ko ten wane tin content kel ka tin la kimne wa chaga jogo no ke je ka gel ka rei dol wal gwa dan tikaten ajo mo chajalat ramugore aboka ngwen pin gadyoy no Ramadan and cha Jacob ne top ka gwit ngwen pin gadyoy gad nyoy ngwen pin gad nyoy wa Ramadan and cha no ko bene dan wan ti buga de titkade meni mi shidwel walien no shatwo so gor jen ode yen mission mod yen ngach keneti ti shar list ni no kane dan wan tikajwe ana chakulu kane dan welkel tinchi do reti jien ngum bu kuma kalel ka ko ne tilare sheken chaka torture ke chaka doje kum kirmi yadi ko chaka release bang
no kam ga karare ti jen ko kan te condition mi shit ke dung luka me chi to ko luka liwa ka jen chang ngwan pai wo ka run wan ka tabaro ko condition dan ti ne condition be me ne dan wan chara list ne wate condition jen kwal nang dol wal ka je kan chala no kan di shop ko well already ita ka condition mi dit ntam wa ne dan wan ay nang ka cha nang rar dol wal chi men chaling ram gor no dare je ka rewi ke juba den be shodol walan wena mana so dol wal dana shakala tin gwad me men cha shure shalat ka ta dana ndong shikotin wa shwale hai mauna clinic ka juba menge je area am bishutin Ramadan te teden tet ka de shwale ngwen pin gad nyoy so jaram danan chane to shala tirde so de ngajen jo me ka do badan en chalat kije lerden gwasa me no kan kono ka dung buribiey kana manda lero ka kumes felayo she kumes felayo gwad mete she can apologize ke tura me cha circulate online ka changa wal badak no ka jan paiban wan as felayo spokesperson office she ke tura ne she ke release la tura no mo tura me chala dano she tura me dong de nyona wa tura mo tura rame cha yiɛn wal ne ka runti chewe chaja pai larech antama chi tura tamaka te kan jo mo je kanalat no Ramadan la spokesperson ko kuma SSP ka kuma SP laigo kan tura mandan can we would like to apologize ka misidentification dana chalel so Ramadan cha tura chanen no mene toy ka cha choko cha yana wa chi luka cha jo mo cha jalat cha chi luka gatok nyon wa aramkel ko Ramadan la captain luka gatok dio je ture cha janen jen turmen cha release wa tur murdian but ne te yos ka je mabakule je kone wa kware le ne ka condition dan tigitin rate jen do badana na nyod jana ka je actually ayo media second media jogono and tur Ramadan and shanen we would like to apologize. In their statement, they admitted the mistake, accepted full responsibility, and pledged to do better in the future. Kana cha tur murdian cha binyo ko miyot ka jami shi jentu Ramadan and tere condition kana mana. Chikuma asfilayo chikan apologize ka public ko bikan mission me bikan gorno ba ngai ko chikan gorno take a role to tuɔɔk. No na. Kenya mchana raja ka rega dana chi tuɔɔk kam Nuer wai army kana SSPDF ka buribiey. No so ban jom ban yang dia je kon dia la ngaje no report charge la tiang no and take a kurm to kam jeshen bor ka buribiey payam kana sa county she commissioner me chana je linga no ko ye tuɔɔk ko tuɔɔk no run wangalong no ka war de ne SSPDF ke de ne salpa ke me yadit so kan itin content chi kalash ke Nuer wai am so ngai kom dan chodalat so re kur mo chi kon dia ling no buribiey cha je yan match no ka chala no general nat ka dobe dan chi kum kir mi yadit no che helicopter che use ke ja so mi shirka na mo jene jes lo nas ke ja gor ke jen o de ne SSPDF de ka del jen dor dan teketen cha detail de wan cha la long I can't take right information, but getting chagwarga social media, shalad no buribiey chaja kef, jeshen bor, ano term radian mi cha nyok lanyok, but name can verify, ka jo dan chelling ka cha nyok gwarnyok, wa kur budi tenpan, wa kanedi tor lonka Nuer wai am mi shikanating one, ne tor tone wa kanating konterial ke kume. SSPD Abriel Jamaj ka buribiey jo mo cha jalat jen mi chala do chetene ka thana to don children la re torbieli kan itin kondela de ne SSPD of coach directed can full information can jek but be make sure be no full information mo wa accurate information wa jek ban menitin che korea to wala to kan wala ka buribiey no ka kurmedit so bana all the detail bana kaloje kamadian ban ngada jengo and korshi to wala kurm bej ke kurm bum miche rek ngwan che kanu ala kuma SSPD ap chagu jeno de ka jena ne but chikan jeni kana gor ka buribiey ya boro dong Ethiopia kan South Sudan
ka jan gwa dan la traded tin cha jogo no yende yen jien chat re but chicken go so that's the reason why the yen Nuer why am lina linga no chicken yen ka ne kon la de ne SSPDF so jan yito or wala ta e chiri nal je bogo je chir mangai kona re nal je bog pan but tele mi shalel cha ta dan dong la be je cha ta da cha ngach ko ngai kona no dormi la be constant ni chang ke la be len la mo tacting de run you know de run gang ka so chi jom chere me chai no re wicha kanasar Jordan gwasame bana jeling take a video mu gorno banyo ayekel duno kan video mo kan nyo akel gaya gor jeno bana me ba lat ye gwatmene ware wiki jongle state dor shal ke peri payam no chete ke termi ton shide to wati the situation me de to ka peri payam bana me uncertain kana ngaje gwa but she report chubeno kuma spela yo post wachare realika lode kan kuma spele ayo kitgwang position and peri no de kan yuan match ngai kone peri no wati kitgwang spela yo kitgwang tigaten aduno kuma spela yo wa chicken gujeno de ganyen kanete content tin pin Simon kadwe duel no ko tan dang ro ko tan nyen dang ri ngwan ten pai wo chala do force spele mai wo wa chige jien wo kan kapatai wal ga kana motot chala do no mo mishora lat alo de ko nyen wi mi ke kitgwang faction ke be sen dan te ten ke pere wa kitgwang group la korean che mangai kona wa che warning mi dit je to no sholken community elders ke dit Nuer kan te gan re Nuer community no yen raja kaneten kon la dit raja kanete kon la dine kuma spelayo ka je kora ka che kap neten kon la dine kuma spelayo kitgwang faction so cha jo mo cha lat alo gat jen sam gadu dwel ja raja no atel kor mo joj ki na ke nyin no ku kan Nuer community elders ten dawi ku kan la choj ku kan la shol regunten kontekten na kawal ga kamotol no atel korm terka atel kuma spelayo memek kuma spelayo kitgwang no so mishire na me the reason dan dong de kan ga je kana kon ngach no teram ngany mandan le rodo tele no detail explanation mishalat ke kuide ban mangai kelo ngai kon no spelayo kan spelayo kitgwang no teken ga deng no wen ere me ngai kon no saun ga dwel te ko jene gore kuma ke kujeme dakre ma charte kujeme dan ke bon kel but chika bente ga daga taye dan e shi chawe chireng ma charte ore ko juba jaram dan dong e shawo jan kan mal kan jamal tan so ne me che term to che no ko gwate dan anyok de ja chan message mi chala ne ko gwate dan saun ga dwel chikon ling me char lat me charing ma char me chaje yen ka paidok jela de no ram no go no cha dakra ma cha chaje yen yaram mo kujangwak karam moni ram jek ko mi charing ma char cha yen nyo jenu en ram mo mi te against kuma baje dil yen ajene tel ram de loide tet kamana le rode so na me mtuok so ring ma char yen yan ge jangai kon dale yan je ka kui Nuer wai ami re wi kan nasar no te ko te ka linga ka kuma spelayo kane te ke de ni kent te golga of course ngai kon no ci ka ko terba duno shi kan kon lat kane ka ko smi ci ko ren matin ngai kon no kan kon Nuer kala ton so they did o biga Nuer kan ga o cha de kularo na me ni kuma kan ngara no ko ka civilian re wona dial but hay dana ko to no wal re wona dial te ka kuma spelayo so mi na bu new dor ken ko tel makam gana kuma spelayo ke bonden ko ken so mi ko che to na community la radra jech then be community biogang jen do brand ten change je jen ran bonu namba lawi bro jago jen la ram jila je jamboro no so jen ta dan enter ga kurga je ngor ba chang jirana e o ke jiran ko jira dien mon so jen ta dan tok so gangan Nuer so mi chalat mishrene me awa mistake mi chalat la ke jeno na tanelo yeti Ramadan and your order pin but kana kon ngaje gwa mishrene mene so not yet teram mo mi shi ngaj tok mi tok la tok na me no shi cha order sha your pin na tanelo yet but kana kon confirm mishrene mon but mo ngaje long kuma spela yu ano jen kanete content tre Nuer ka ke jejen bor kanete content
longa Nuer badu mitele ke base so te kare na te ta dan ngai kon so shanga dan chi te dial go bugre nyo wo ke rodien buge chonkel no ken ne te kon la de but ke kwiko going ka gan ma char ka do be meni so sha de lar fulin wo ne ti ke kuma espela yo ko ken ka hale tele ke list mi te ke teneno ka part of alena mon ke part of espela yo chanka yes espela yo bane so jo me gor jen wo de yana ngaje nono chana video me chana je link ba ramkel mi chirwach no bia mandan lat bia link gwad mene gor jen be nyo ayekel please gor no jin bi video me bi joguch men tokda bu konde kel bane ko gor jen bi char bi link yo tin chalat gwas me dio jade ka to go ke chum no bane ka ta dan len ngaru dit kija okay chana je link kel mandan le rodo gwad mene ko gor kono bane tok bana jangach ani gor bi nyane de kokien ena chana jelinken a komi kaption mer gad ke chlo ne tet ke ne dun ne ka dial ka America ken Canada ka Australia ken Asia ke Europe ken Africa ke leo ne re wedi medit ka panga community ne re law community ne re jiken community ne re bintu community dan wara mal ke leo gan dial de ke ala ngan be nga gad ka motot kan le nga jaba ga chon mi chala ga yu en man ya burji ala doran chwana dem ne jarwal ne ja kam ne jene cha ko lan madan ka ba nyoga lat tamane da lo de tet ke din nuora ti re were lo ga kamen cha ka chong re dara won cha beto ga pin ma ko nuora je be nuora nyoga na kara din cha beto ke beto jin wu mi chala wu ye ta ga na ko Nuer dia en wo mi da gan ma cha te ka sigin de le dia la ke de kala ni o chu la ro in nyen gar wi dole ka kap ka bom ba ye po dia na gar wi dole ka war ga mu to go la jin kwar nyo gudu cha se ta ko lo go raji silat kimi chala man Nuer dia che lu ke to ko ma le de kimi te Nuer wo am de ji ku ma do nyo gar ya la ka gwa. The question should be ngumishe garwe dwelel ngumishe lel mede Nathaniel yet perino there larno wa kwak ten konte la kwak kitgwang faction wa keke no ko ne me ko kor ko to garwe dwelel ne ga jan faydo dan no ken okor no ke kana Nuer ten konte na ka kor kana ka lo kan to den kanaling netin kone kwa blem ke kuma espila ayo kwaje mede Nathaniel yet perino dara olel ke dara warga derje war ko san kan warga kan je warga lat mon wo che warga gor e na nyen take attention to I don't think so neme dong shi espila ayo kitgwang faction cha kule influencer kuma kirmi yadi den o yen na o ya nyenya ke kuma espila ayo ko jan ta dan to tam dio je chane ngaj medan ne ka gwade wal la kume SPLA ayo kitgwang faction men right ke samen gadwidwel me dan teken ke deal already ke kirmi yadi but deal mo che fail gwade dan e sharing ma charge yen no so tele deal do den en me dong me de ko no ngodera me dong sha kume kitgwang SPLA ayo kitgwang cha katiat kirmi yadi dong yen dong de ko no sho te ke ko de to ke tel mi shala ko de to so ne chana ling bone and rest of the message gwadama Jangan kita ganase, meso ganase le tisin, yenji gayu, kecu yalaru ga yenji mala, cegaro so kan yang tisin. I want to clear something here. SPLA take a core. But chalar kene jeno kum SPLA take core. Ko ngai kona ko konware. Kore diale terke ne terke kum SPLA chuma tama to kuma SPLA ayo teten mindit so tel SPLA ayo teshin ware chikan ka palo nakaka now na medelaro she talk kuma SPLA ayo badlet ken kepin ka do badana ku kana la lokaje ko ni ne ko nan terka kur no rudi andi algan ware kon kenenga ke jikuma SPLA ayo badago gwan me chiwo china kula right
so na me chikon na bishugur koti de no bana jagak so ala no kon go kon were de na on yamde she mitar ga dor de tere jen wo na chudi na ka jen diar tan but no blame no itele kom ya tere ngak mala lar ka je to aspila yo ken go kor ka je kon were lo kon wo barik ma char ba jo goin ka do mi chajan ko chara ikene de kon la hali ne no hali yana palakor ko jen lat ke leader richa changi jen ko ken support ke chun kan kel ke je Baru nendi al ke jas pelayo, including myself. Enaran, ekumes pelayo. So mitem chenema at least no delar no dio je chi talk. Kana buga kam kono tisin, ya ne ko la bien kan tan. Ki da bana gar we do la wa. Haram kel kana gar we do. Se la ko me cha kwanya gar we do lu an chen nuera agada. Rami jen ba don wora ban yang no cha ba nya ko tuɔɔk kine no kon ban tin kaman ya buribiey ke ba don wora nya ko na ka ba de tuɔɔk ne mo kwa na don ko do le di de na che jama wa kan de kala ko guru ni kien dia la ga ro jole te me bi je ga bi nyenga na jang ti akai mi jen che te no wa ya no bol me ne kare bu je me la chali ngat ni me ni sia pe le je ga shio di te no mi nyen do Ramadan te ko mi nya ro ga chot ko ndal ka ni chio do na ko ne di chwa no re ba go ire ga dita nyam da man kanya tela ra min yen karwada de jone da tor wiye nyo gudu ga chari ne dia le dia ala ga ayu a cha nyong ni jedde ayu arwal kane ena ngara an ga da duel kana nga kwan chela kom ka ga duel ga da wi ko kwor ka cha ayu me che ka ka tatwe de ne ran mi che mo kwa la che mare chwa na ja palo ro je nyune ne mi che mo kwa la da cha palo ro ga duel mo kwa na Simon Gadwidwell Nwakajene ideal including myself. And Chan Kagwejano can make a comment goal to me. Chen Kagwejana Kachan Kadaka. Langajan Jeno Kendi Alcanware. Guavidan la degla ya togoten. And a guad mission alarm America Kirmiyadi Jen. That is where the problem of bo talk then. But me Ramenware Kagwejan Nuare telecon problem. So cheng jering ma char me chala jang ba teram de je go tam de chonga je kel me ram gur me ram lenen wereka la tok tele kore karam lenen wereka so natanelu yed lenen wereka shirman chalen kala de neji ko tura ka so tele political so question what is the reason behind so me take a deal din mishala da kum SPLA yo kitgwang faction gore jeno baje ngach ko dora la message mitu go la man dana tuɔɔk sio cha gore yene ya da ngungu ne ma chi jala big deal but ngu tuɔɔgo ka system ngu mle road me jana ko de na ga ka jomona jen la lat ke no otherwise Simon Gadwidwell tele le riek janga kel but bam the reasonable things man jana ko de na ga ka je ba ko ngaje no ngu tuɔɔgo ne me de kan nyinga je jandana ndong de gorno de kon ngaj gadul nan ba dong ba runu ko wi je nangaro be so ran ne ben wo gor ko mutam na ka gat ko chele me jagare no ra ba jila wi gwan nan tu ga jandor je kenya wona ka binti u jale je dor gwan me nan karwa da taram ga de jom ni ji ye ne ko ru nyoro ru ala ka che dure ko je kwa me da ra la ka dure go chira ndo ri che dure pon jin wi ye ne me che dure Kamati and very chew one, Daka no ayo, chew and Jacka, go to ayo, but Daka dang for Gary don't tell go with him. Arandan. Do the Magoro, I open with Guada, Guagora, come read it. Why can no over which you go ayo, but I know one nene. Come near Guagoro, and not go better 10. Ram if you go a dinner but a man, even Indian Bucundum, call. Can't go look where. Kwara go ran be jogo janga kanu kwara me ko be julu ko tar ka ter ko be julu ko tar ko no da dor ba ka rwanya ti go gadi ti ko ka nyin shoma mishom ga jeno mi na tanelu yede la tok sho dor che tu ko do mi mo tel mishalel Simon Gadwidwell kana ne ka de na tanelu yede je ko dwer e jogo no jin meladi mo shi mi gwa shi chong jin wari ga de nyoko meliu kan e chong no mo
ban mission awe ko ne de ti shirgamente SPLA IG muku kana la ko yo ka balara no SPLA ayo kitgwang faction e shigande ga ke kuma SPLA ayo ka kantone cha ka kok banwere kul banak ke na kanwere tiketen ko raina ngai kon ne kon na kanwere nuere ala nuere waya mikel na ka kel ke kuma SPLA ayo dio je ngai kon mene ka SPLA ayo kitgwang faction tene mi cha jodien cha de lingo ka tel mulet kana mat ka ngana ke ngana ku kana fa ka kwidi na mbo e question bo me de loch ban men di long ngam te ga dur men na tenelo yet ramimo mi charo jako rami dong banwer bako kwoti me chalat gwatme dare yikte ke evident te nyodo na tenelo yet kerega me chejalat no chabulan je bangno te ke warga me chogor ke ngoda kan mandanan warga che gor kar warga baji ka kwingu ka ken kon la gor ke nyok reason dan dong de ken kwaku kan ga jaka ka Simon gadwi jwal ngu ke ko ngunu wa kando ke ngu mi chale lo ne ko rai na tina ka natinelo yet chitene jan ko te dele crane koro kokien chiane ngo jan chika matken wudi shalke serilo wudi kotore amo matken ko bi ko kan terkel ko jan kor kelamone mena espele ayo kitgwang faction men kwaro je sound gadwel mekanate dong tere the same koro tenatene no liu nuare ke liuji koto ya ke liu nat ka sosdana gurgono de maldereben de ka George bana me ko kor ko to kan Simon gadwel kan de kana link kan ling tel me chaling mentam nyina mena kur tuɔɔk ka buribiey kur tuɔɔk fan gal ne de kon ter ke je kane de kontila je SPLA no kan SPLA kitgwang faction kan ling ban ne tin kontila Nuer wayami kane tin kontin tin tekel ke dakre mo char kane den konen lan kaling but SPLA faction ala dun kitgwang ngode jodien kana calling of course gor kono longono da to go na tenelo yen me warga mise lar na mo gor jeno ba evident rung ba kanyot and then benedi albu kula kai keja no but the gwan no motel evident me anyoten tina ba kai ko na tenelo yedo no jino ngumi si warga chi gorone dara gwan mo ne me de la yendi ga yodia ne mama mo liya me joje wale chi aga ka gadwen chengo live video la ba tinde ko close kan dia me lo la lo ga de ko mo chela no le ko nga je chel lu ne la ne je le ne me chelo sometime la men lokan ware shuka lokko ngaka mo politician mama mo adial mi jin manat en mi en gadu kan no ka long kache mi jek shalat shu met gor no jin bi shonkel ka ba enemy so me take a look god kana won ke look ne kokien they mean simple say like that ko shaga kiji ke shachina ga ka ke whatever kache mi jek chap no shu ya malaro no bene de to blog den bijapel eko kenishi ga ngak Simon gadwe dwel mi che dwel che jalat kire mo char mi che dwel che jalat ka cha lo ko na lo cha bi support chi de malaro no an blog do na me bijapel eko ngak me cha jalok no ngayen no under what circumstance me jagram mo ko ba jaloko no again I meant it anyok bo chi bu withdraw ko long la to be kan wari gulu win dan yodo jeno gul na lo gulu gwenjeno barami by support bana mo cheko jin long Nuer ko ci kon nyal che lat loy jono bugan wer be kalwa by whatever mean medere kalwa ka jamon chugo loko ken ne chunga kel karamo mo na mede dera advice ka medewa ko che chong nat medena go jeno jin bulwa ka loy mo gwa chi loy mo dong tim dien mo madaten bilani je pure le le Nuer ka miten wer mu ci jien no bi ngaje no Nuer mo awe yo kwikir me yadi bi ngaje awe okay to support ko jina na metena so one thing read lo jama o chimama mi ol dal je laro no nene mi sha sam ga dol mi cha je lo ko Nuer se ngam lo la na tu ka ga Nuer de pel na mo no wrong jin man Nuer dial so me take gadu mi shimi jekchala chimi laro no takel kon san ga sam ga do dol mi da no ko je ko je no Nuer wadi chen Nuer e lok de ngo chungyen kel gorja no shade chonkel but chud lok Nuer na mo chupel jil long Nuer mu lok Nuer jana jen Ramadan chibulok but mi ka ga Nuer te chengla don Nuer kelet ken Nuer ka gorja no chonkel but gan Nuer kon ga Nuer ngwande te ka SPLA te chunker ka kirmi yadit ka chol karo no kanete go der chonkel ka
so mi cha ka lok le se ta bande ngai lor gar kot ne diala ko kenen kon chunkel ga jang mi chin wer ka lok ka chunkel ga din wer ko kender ga lok wi min da nyod jen o jin chi jin nga chi Ramadan gon wer jala tok den der ku jimi ki Ramadan chin wer shi ga no ban min lori jala to no bunor bugala de ka lo ko ja dana ci ko ne la kamino bunor bugala de ka den gore jen o jin bi chong langu bi chong ala cheng wer kaman wer so mi te dan mi ci kairar den bi jogo wer kwene le jong ne wer in wer kan bulo dakaje but chola no pe mi cha san ga do mi cha lo kana so chande chonkel kai kai de lok bo de pal na mo che chong che ren mo ga cha de lar manada na mone ram lok mun loko ba mo ga ba la jaram dan de laro chen bu lok okay but continue helping people, continue helping the Nuer children. So jomo gor de lari no advice ka kon musumna jinjaro li ta jogor wudi mi ma to ko ga ma kan ga na ko lo ne ko ka ga pan ga pa gulu pan ma kan ko lo te ga ko ma ta ma ko kan ko sinona ma de dunga de no ri nyen ko de na di lo ga cha ma buanat de jo baba ne ko nyal po je ni te ga do ra da no ri cha nyo ga dak cha nyo ga nong ya no cha to chu no ra nyo ga na ko ra kon kan su Milaran wate de ko e benora nda ko rodien che pele chot kami che togo no cha Nuer ma cha jako aja gujede me to dul kelme cha ko jang antama wiyen go kan warin tung dagan wana mo wal badatin gwad mo ban war baka bana ko jandar to che ko nen kan nasir ya nasir cheda panga katina tini ne de konter ka kur ken wer wayami ken espilayo ken konter ka kur yi panga ken den konter ka kur kel kespilayo tiga wer wayami karwade ken wer dial den kontin te kespilayo ken de konter ko the same thing to ka nasir anyok to ba ka doran shalke ulang anyok ba to ka dor shalke lungshuk so Nuer wayami chunkan kelke kuma espilayo ana gwada mo liuji espilayo ten ka liu Nuer wayam kan dial a combination kan ede kelaton so dio je bandeng den banje pel ka gwada be mu gor kono be pin bete ka mal magwa da kon nga ga wed ti kono jo ni dor gwati tin ti kono nen ti ko ga Nuer ci la ko rodien ga wed le wut ayo ma chala de chala nga gini ka ga wed te ke isora de yen ngai yen ni ure wi je me ke yen nang no ko ma kana wara ke kan yen ka ko la de yen ni tan yen se yen ya che maram rodan lon kana guru bu ko ra le tu wan ti chero lot ke pem ke media jogo ni yamba chalat ke kwi gar wedel ko ko lus allo ni kon mar ka gar wedel gwada mo gore je doctor wiye kam ne do la jeje wona me chagwa kana me ne kana dan ga yu chi kare alike kan bine chonga ye kon na ga yu dia ka kon ne kon ka to duno chen mo goro bino ra banna karo dien shena goran man ya borjo to kon ka ga ka ko te mu di mutu ga ke chi kar bu su karo dien che bato kon wore che bala mala chi ko pot ke pidini ka kwida bade bata che kan mata ga chon kan wore be ba ga to pot ke kwida ko kana ri no don nan bane ko chin wan mi ko to la ka ne ko yana de shega ne kiman wari ci ga chonga ne be mu be ko to ni ka do dan tete wa ko tin ma wan kiman wari ci ga ne yana kan mi den support nan kan do wal kan ne shi ga na wono no ko ne da pa ga ko ci kan ka no ni ni ke man wari ci ga le ci ma ne kaman ne yana partial la kaman gwa ci ga la ka ke jogo ni ya do rana ta mal ne ka bentiu asel nyen min Nuer karwada ka chorkot ata mal dorogo asel nyen min Nuer karwada ata mal dor deken asel nyen min Nuer karwada ata mal dor be panga ga asel Nuer min Nuer karwada kende ben ku mi dan gad ka re ta ma charkan ko na mari yen gere mudin matan ni am dun yana ko no tuga de mo bi ara ko ben bi yana de ala ga Nuer ka ke wiyet guru wona me chara chine gwa ayo chware dak ayo chware dak ran na ayo ka adon Nuer mal kele
yen babala ta taraka gwai salate the long ko sharwai me shajalin kama maldial men gor correction en gwasame te ke tisha la no dong me shakana kan Simon garo jwel kana kon support dong da ta nda ndel wak Nuer da japal politician ke politician la kana kai kwich gor ko ram mu shunkel kan Nuer so me ram mo shi dwar she dwira lo shan Nuer ye shunkel ga yes de lar no na me shimogwa anyok bogwa de mani ne kon tar ko ngai kon ke je ne Nuer kana kuma sfilayo to ko je ke Equatoria bene ka jana panal we ka jongle wona ka Unity State so target ke lu kuma sfilayo kana ngane kana netin kon tin la Nuer wayami but SPLA kitgwang faction kan jawra kan ling ne medano ko tuɔɔk jan gwade dane che Simon gadu dwel che yiɛn che wona ka dar shalka me Sudan jirme Port Sudan che ko Port Sudan mani mi walde o je kana lu jokten but take now of course cause ram take a party de ki take a bonamite tene jenda ko kan mala gor ka je kana wudu shalka me kirme yadi but kan rodo bulonga gwade dan ko ne che delegation je jagre wi ke juba pen delegation do to chala do tanen sig butiai no tanen ke tet ko medan me chiga me chi kairar ka bon SPLA marwai ke dakring machar no shukano to gwakel and then shu SPLA kitgwang faction shu go wada shu de shalka me la wood jangana men sorry wood ter kana men wolon ju Johnson ju rodo bo mo ko kwal shola agolega kule nyen tama ke kuma SPLA kana Nuer wayami so millat kon reality then bu ko recommenda an le rodo within so me ramme mo kan ko ga kirme yadi ka chung kel kan Nuer a problem but mi ramme mo me goro ben Nuer ba ka da ko jen dang Nuer ram ja ko kir daga na jo tel no din kan Nuer kon nyinga kon tama tin na kan Nuer kan e te kel ka kirme yadi so wherever me ku kirme yadi ko support ano chebe chonkel kan Nuer kay Nuer bu chonkel ga ja even Simon gadu dol bu mu chonkel ka jang so tel Nuer bu chonkel ga ja dakre ma charo mi ram mu chonkel ka jang bo tel Nuer bu chonkel ga ja weba mu chonkel ka jang ki jang Nuer ko ba kan nak che ta to kon tam lat ke wude me kwang shorale ka lat ke dakre gay cook rewi ka South Sudan ko jakan Nuer ko nakake no teram de mu chonkel ga ja so chong da kon ga Nuer ti chung ne karami mo mu nog Nuer that's it so but me kairar ke system no te ga duna den mu guje no bi Nuer bi ga le ga je ku no le badang na mo shebelet so ramimo me kairar a cha gur no baje support me din Nuer no mo che yanda na gur kone ne dial go ka telo ramme special ka che me je ke bayi o jin me le mo che mo ga je ka so na tenelo yet Ramadan ko touch ko je carry ki Ramadan rom lamber ke jan gwasmen tama amete mu chodo lat so la kona ngaiken so jala gurgano ngum nongo be korba tok che jodan chala ge jano kuma SPLA yo kene kuma kitgwang faction la kan dianin dong mi cha kuma SPLA yo kitgwang faction cha ka mu ke yo kir ma yadi no nyenya ke kuma SPLA yo joje Nuer tin ko la Nuer wayami so na mo dere to ko Nuer wayami panken ka tok mo ko to kan e kon la Nuer la kan ko la backup ba mi ram de kelga kir mi yadi bi ngaje no ko target enen wan Nuer meten wena mona so anyway jo me jana go de nyaye kelen ban nyo je kele rodien biate mal bapai